Sekusile liphumile, everybody we gotta wake up. 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 Sanibonani babukeli emakhaya ligama lami ngemuzi wakhe Bibo ngimphathi weMpumalanga yethu show YouTube channel. Angihambe ngedwa la ngiphethe umfowethu la utotisho usengubani awakabani uchamukaphi mfowethu. Yebo. Awusichazele mfana kithi uthi ungubani awakabani. Kama Elmon New South Africa sibonga nguMaziya. Alright, awusitshele mfana kithi uchamukaphi Maziya nguphi ekhaya? Ngitsabuka igame eDizenza. Igame eDizenza. Yebo. Alright, so awusitshele mfana kithi njengoba ngihlangana nawe la eNzansi uhleli lapha ubekwa yini la dropini mfana kithi? La dropini ngibeka ukuthi ngihamba ngifuna umsebenzi. Okay. So njengoba ngithwele lapha eNdasi ngilana Solomon nekade wale guest house ngibeka khona ukuthi ngibe security ngivulile ama customers akhe. Okay. Ligate. Yes. So awutshele mina. So njengoba yalo ku12 6 vele. So lapho uvala sikhathini? Nyalo mangisuka lana vele sengihamba yena. Okay. Ngiyalichipo segarage ngihlala khona. Yeah. All right. So ngale echiposi yini umsebenzi wakho wendawo? Or just uyakulala? Echiposi ngipakisa imoto lapha. Ekseni. Imoto ngale Legend. Legend bar. Okay. Yeah. All right, mfana kithi. Ake usichazele about i-journey yakho kahle kahle ukuthi ukhule ngumuntu njani so? Ngikule ngumuntu lokuthi ngihlala namake ekhaya. Make ahlukene ababi nabosesi. Yes. So ngahamba ngothola umsebenzi ngalamaplazini. Yes. Ngasebenza after that ngathi central la drop in street kid. So ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angiside impilo yami itshintshe. Ngingasayiphili impilo lengiyiphilayo. Ngiphile kangcono. Bantu babutana ngami ukuthi yawo lona besingacabanga ukuthi uphumelela. Yes, yes. And ngiyathemba ukuthi lenza ngikuyo bathongisitha. Impilo yami itotshintsha. Mfana kithi awusichazele ukuthi ngala esikolweni khamba njani? Ufunzile or esikolweni ngafunza grade 1 okay. Up to grade 11 and angaze ngafail. Akwazi ufail. Angaze ngafail. So awushele yini lekene ukuthi ugcine ka standard 11? Lokungiba kwesingcinile ka grade 11. Lokuthi bese kude umuntu langisupportako ekhaya. Yes. Umndeni bagcine bangilahla bese ngihlala ngedwa ekhaya. Yeah. And by the time kufanele esikolweni kude umuntu langondlayo. Fanele ukuthi ngilove ngihambe ngiyakha ama-RDP ngihamba ngifaka ama-furnace nakuwo omhlongo. So ngitholakala ukuthi angiye esikolweni. Okay Maziya, njengoba ngikuthola lapha eNdasi nyalo mangiphuma ne. Yebo. Ake ngichazele ukuthi okay njengoba kusho ukuthi like from 6 until 12 or 2 usebenza la. Yebo. So ngiphi lo msebenzi lo uyendayo la town? Umsebenzi wendawo la town ngipakisa imoto. Okay. Yeah. So awungitshele for like i-salary yakho like a month ngimali noyitholayo? Kuyashiyana, sometimes ngiyenda 1000 ngenyanga, sometimes ngiyenda ko 600. Ko 600. Yeah. Alright babukeli emakhaya ngiphethe umfowethu la uMaziya sibongo uMaziya. Mfana kithi naba babukeli mfana kithi ngisiphi isikhalo lesikhulu lo ufise ukuthi babukeli banceze ngaso? Babukeli bakhona la ekhaya eMbombela mfana kithi. Kuthi bangiside ngibiyele ekhaya ngisuke la drobheni. Ubuyele ekhaya? Yebo. Okay. Ngayiphi indlela? Ngibe umuntu ohlala ekhaya. Ngithola umsebenzi, ngisebenze. Manje koseswanga. Okay, Maziya, ngiyakuthola. Awutshele ekhaya usuke njani? Uzutholakala la. Ekhaya ngasuka ngumuntu lo uthola umsebenzi ngala emaplazini. Therefore kwaphela umsebenzi ngathola sengila trapping street guitar shop in London Spring. Yes. Yeah. So ubenesikhathi esingakanani la dropping? From 2015
until 2024. 2024. Which means it's 8 years. Okay. Seminyaka wesi-9. Solo la dropping. So long that dropping. So tell me fanele ukuthi ukuthi ngumuphi umsebenzi lobona ukuthi manje ungaba good for wena? Painting, panel beating, ngomsebenzi nje lo ngathi ngisebenza e-Tavern. Okay. Yeah, project because ngine-assistant lapha e-Lost Requires. Yes. Okay. Bengiphakela ama-case ngale. Babukeli emakhaya nangumfowethu uMaziya udinga incezo. So ngiyathi ekhaya bafowethu ukuthi njengoba nibukele incezo otolithola khona la ekhaya eMpumalanga 80 show. iMpumalanga 80 show inceda umphakathi. Ungakho umfowethu ula kuye eMpumalanga 80 show. So I believe nalothemba ukuthi lapha emakhaya into omnceda umfowethu. So ozi awungitshela mfana ukuthi ngiliphi challenge lonalo? Talent nginalo ucula. So ucompose ingoma, hip hop. Okay. Ne-compose ama-poem. Ma-poem. Yeah. Mfana kithi. Alright, ake ushayele i-poem leyo mfana kithi. Just one poem. Poem lenginayo, it's about COVID. Alright. I composed 2019 the COVID. It's COVID-19, I hate you. COVID-19, I really hate you. You are the poison, the killer, the destroyer, the one and only monster I never meet. You kill our parents who are left as orphans. You kill our teachers who are left in education. COVID-19 and HIV viruses. I wonder where you come from. Maybe from only chimpanzee or baboon. I hate you. I hate you. Ngiyanizonda. Go back to where you come from. Babukeli emakhaya, mfowethu lo ushito ecela ukuthi kodwa leli gama ngithanzi bafowethu. Lokuthi mina ngithi atibiding street kid, but ayikho enye indlela singalibida ngayo leli gama. Njengoba shito usufowethu street kid. And then into lengayisho babukeli emakhaya, not ukuthi we need to understand ukuthi uma umuntu abheminya uphi kusuka ke njani. And ayikuthi umuntu usuka uma abheminya uphi o vele impilo yakhe yonke o lo muntu vele bekadalelwe cha athi sinjalo bafowethu. Tiningi into lesihlangabezana nazo empilweni. Naye umfowethu kuningi lahlangabezana nake empilweni. But nyalo I believe ukuthi njengoba nibukela bafowethu sitomsiza umfowethu. Nani lapha emakhaya utoyisha inamba yakhe sicela ukuthi nimcontact bafowethu. Alright babukela emakhaya inamba yemfowethu la uMaziya naye la phansi kwescreen. So ngicela ukuthi nimcontact bafowethu nimkaye Spani uthi ushayele i-painting makinika panel beater drawing so azameni bafowethu ukuthi sim assist. Siyabonga. I choose. You snooze, you lose. I choose.